Sashisin korbiang ke Barcelona ia ke 6 ladu haka jingi kon Spanish Super Cup hadin makalala aban pelim ia ke Real Madrid bat pen ibor shisha u Endrick Marsini oban mi madan da ke bawlala aban tep ia ke gol penjob na ke bentak Lion haka jingi kon French Cup bat wan pai biang ke Al Nassr u Cristiano Ronaldo sia ke jingi lekai ke ban sahid mentah kami dalang baki arteli ki gol na Rafinha Kursendon ke Barcelona ia ke 6 ladu haka Spanish Super Cup da ka bakalala aban pelim dalai la arkol ia ke Real Madrid te hoi perlok ke jingi lekai ke dalong shisha ke jingi lekai ke ba itanat ha kam tam haka first half ke panangkong ke dalong shisha ke jingi lekai ke bakum kinong kersian football ngim kuat syu ika pankut namar tang hapo ke san minit kini ki arli yang kitim kila aban tep kul hadu lai kul ke baki lai kut arla arkul ha ke first half Andrei andalwan pai biang sya ke second half ke Barcelona ke lala aban lam kemat ia ke Real Madrid da ke jingi lekai bha na Rafinha ke bawli aban tep ia ke gol penjob ha ke menit ke bah new pulai bat shibit mentah kami ke Al Nassr jong u Cristiano Ronaldo kan sekun persya ia ke Al Hilal haka puar kadwei baje bat mentah ke Al Hilal kadang tam sopon ia ke Al Nassr Andrei lada ke Al Nassr ke laban job haka ne ke jingi lekai kan but nadin ke Al Hilal lengba ke Al Hilal kan tam sipon Andrei lada job ke Al Hilal kan tam poin hadu new poin da ka babat hakli du jong ka mitkin poin te perlokat kum ka jing sngau ka jong phi mano bala aban job hakate ka jingi khon khuble shibun